Hii ni Weru TV. Nkado nanchona ni boya nonto bakwidira ndio kiona akanya kangi orobweru ari kwidira okiwata na Iran batwande ne ya Weru TV kendo tira utimanto ya kwidira nende ye okuluka kende chietu ya tubanganirite manto kadumba yero nende ntubrabo kwida boko tongeda kebune ne boige ngarama ya uturo redirite gita kebune ne nantuka ruwane ndi rais wandegura Kenya Uhuru Muigai Kenyatta ne dirite tumirakia mitaratara mwanyera nende kedira itumairwa kendo tira we mu Kenya utikwidira ukinyelaika niwitia kwa ngarama ya uturo yabuta nende tudirite tukumangana iria rwaria rwa mwanya munokuru na mwaria wadirikare kana government spokesperson no Colonel Cyrus Oguna rankiara kenwande ne Weru TV kenomba kudira utaraki imbi byongwa bikodira bigeta na mbere na kedira dirikare ya Kenya nidirite kibuda kyabwa kwana kendo tira wewe ngwane ndi mu Kenya uno kwedira na wita na mbere na uturo boya ne ndio te kwinyedwa kinyabukatha na ito direte nende tuko pangana area kinyamanto mwanya yegendeto ndeto irane ndio kedira kinya ukiretairwa ni MAUREEN kinya kiremi ende reto tira tugeta na unende ambitire kikumenya kia moya reto direte tuko pangana area orobo erware kindeto chietu. Rais Uhuru Kenyatta gutumiria maguria meru ya mutu yonkima akiuga ati thina ine ndia witie kwa ngarama ithaire kinyekiana kiana siasa. Senator Mithika Linturi kuringira ndeberu terwa Southimenti na ngabana Kiraitu Murungi kuria akari bathwana kumwa kibindi kebiele. Ameru barabara biashara ntere chamalinde kaunti ya Kilifi gutariria mawaya na madina yarabethera baikuluka irantere yu. Ruare kerugendo rwa siasa nyuma myake 10 yogaiba mainya turetegera ngabana wa Trans Nzoia na MCA wa Budhuguti Central. Yene nyingine ndi tukethatu kuratera choro bweru arindi kaitene kangu ikirotera rongi rweto rwa studio arokethera ndio chamanakia mwandike tonde to MAUREEN kinya kiremia thira ekumenyethakia ine nyingine nani ugathira gita kura nonto nyani kethera nende ngechokaira na rwaria rweto woro bweru are kiwe MAUREEN kinya Nibwega sana PHINEAS IMAANA na mutegeri ni twagwikira irando na nande ni kanya getu gakwithirwa tukiingia irando riri na kinya mawira nejetu tukitha tukija ingia ndene ya Weru TV na kinya ndene ya Weru FM ati kibindi ne giki kionde gakethura no tukethera tugikuretera Nteto chetu na njira ya mwanya na nkoroki ntuko yanarwa turi kuria ni ukuthugania thirikari negitete bwa kung'ana gukaria mukenya kumania na gwitia kwa goro ya muturire ni ukuthugania thirikari negitete bwa kung'ana gukara kwethirwe gikaria mukenya kumania na gwitia kwa goro ya muturire araniria na bauti gukurukira namba SMS inya kibugo ithatujire mona tuketha tukithoma maoni jaku mwanya ora tugwita na mbere oni mbeta MAUREEN kinya mona neto mathitho ntukanarwa ni MAUREEN kome na Nteto chetu chirambiria thaiji
Ndoa gati kamutongeria wa thitango cha mwingi Nudinaji na mwerekeria wa rwangirwa borithi bandhikeri George Kenoti ni kuonekana kwarama oburia kugukia kirigikaro na ndiki Nteto ntukanarwa muthenya mushine jwa Nairobi hajina ethiritwe akirega gucokia biuria iguru ria ngwataniro yawe na Kenoti na kuga ni mtu munini muno na atiomba kwithirwa akimwariria ajinkuruki na ugite ati obisi yawe ni atimbeta na nikyo kinyango gi nyingi obisine cioneke kurema akiugate ni bethiritwe bakiuthirirwa tubeta tunini muno ajikagitene ukaune atumirite atirietwa aria munini wa rais William Ruto ritekere baria bakuringithanwa na wamba bwa mbecha cha dam ya Rona Kinyaki Mwarel. Boniface Mongera gatwambiririe mwerekithirio thitango cia mwingi ajantheguru ne Kenya nondina haji na ndentukona ramikirito biso kwithirikio na kigina gitare ontubura kugutuma magamba ja maingi kethura jagitata Thaa akeriria ndiki Nteto na gwite ndo bisi ODPP thire kionekana no mwanka ithire kiongerwa mbesha. It has not been a very good year in terms of the budget allocated to ODPP and we would want to urge that they consider and ensure that the criminal justice system, not only ODPP but even the National Police Service, is well funded to be able to discharge its mandate. I think if anybody wants to come, let them look at how they can fund us instead of talking about independence. We are very independent. Hoku hajina shokete tetera bonene muno obisi kumane rotero Kenya kwanza ruithirito rukiuga nithirito itumirwa kurondwa shagi siasa. Ukiangalia kila mrengo imepata fursa ya kutulaumu. Mirengo yote miwili inategemea ni nani unampeleka kotini, na kile ukimpeleka kotini watasema mara sisi tuko mrengo huu ama mrengo mwingine. Ukiangalia hata magavana na wanasiasa tumewapeleka wametoka mirengo yote miwili. Kainge akambithane bakoti mwanya ja nthigurune ibethito bakiorotera obisi ODPP na DCI nontubuke magamba ya ticho nkoni bobwega ni jangija tino kujubwa kungana ontubura buga kisingi shidro shikarukira barabarene nontubobo kaumona nchomoro na kukurikana none ne babisi cho ijire patithira bagwatanirite ntuko enarwa andiki Nteto bakuli haje thira bagwatanira Kinoti hajina shokeriojo. I think my relationship should be gauged with the IG, and if there's an issue with the DCI, then the IG will deal with it, and you can ask him that question. I think in the pecking order, I deal with the IG and I direct the IG, and that is in the Constitution very clearly. But in terms of inter-agency relations? Well, I think you can ask my deputy directors. Those are the levels that he will be dealing with as DCI, and I have quite a number of deputy directors who are at the same level with him. Ujareo jangi ja ukone mantuji dhurano obisi ODPP Kenya National Commission of Human Rights NCIC na ikundi kia ABC ibagwatanirite gutigira maiti yake thora kiumira kagitaka ithurano ya kethura je thungunwa na gushirwa kisheria. And I'm here to represent her. Obisi ishambirite kuritana mabitha bobonthe bari amwe kurita ngugi kiri kigomano kiria ikwithikira Kenya School of Government. We entered into a memorandum of understanding with IBC to streamline the areas of cooperation, including for expeditious prosecution of elections and related offences, sharing of information and data. As for us, our emphasis is monitoring of the police conduct during the election and of course thereafter. And ours is to assure the National Police Service that we will be impartial. We have over 150 monitors, and we undertake to share the information that we gather from our monitors with all other partners so that electoral justice is achieved. Nke report na Ntoshero TV kumaja kengina kutoka Nairobi mbeta Boniface Mongera. Mubunge wa Maraka Reke Mbiuki na ugete Rais Kenyatta atigete nyuma uchumi bokwete kirerwaria rwa mwanya na Weru TV nongerete a Kenya bari na muthuro ni ontubwo utoro gwitia na marando akiongera ati tuaria thirikari kweneka mutu ni gukenia Kenya kenda baringira Raila kura akiongera endia bampempe ne bagukira kwa irwa kaire ta mwaka jo 2017 Mati Mugambi na KINYA.
Ntugu 19 itigarite kithurano kinene kiumba gukarikandania nthiguru ya Kenya mubunge Kareke Mbiuki ariuga mutongoru wa mugongo Uhuru Kenyatta akaririkana nuntu bwa kuthinia nthiguru ya Kenya na nkinya kumiria kari muturire na riu akaandova thirikari kana economy yetu ile intensive care unit kana ICU kana atukuga gacurira which is na neo Uhuru akaririkana nayo ari atigire economy yetu ikobete igafuriza malando mantura malando ma bank jonde ja Kenya na malando makaja ona president ula kajukia gitiki ni mulungu akamuonekanira Kareke gikaro na ndiki Nteto ariuga Kenya batigaritia nini kuandamana nontu wa muturire wao kuma kenda kaomba kuhakikisha kumba kuruta economy yetu na ndije twareri kana tuligita Sri Lanka buloro ni antu bakinyile mwiso bakinya maximum na baomba kudinala State House ya Sri Lanka na ba take over ntu yantora ntu bagakinya maximum ira tuga ni time bomb ntu beja magutengi tiakairia na beja mutweke na itia wengetwe ala State House mubunge Mbiuki augite mibango ya kwendaendamia maguri mametunde ni nthiguru ya Kenya irari ciacha na nkinya kwibwithia kuoroya muturire wa Kenya kenda baomba kubathura kugusia seu bukona bakeja kulingana mantu mametu ititu ni akomba kubatedia na ititu mbo tukatokaringira Raila kula kana antu baba rungina Jubilee watazimia pamoja Uhuru akenuka Katundu ona Raila keru akenuka kwa Mbondo na babonde na ugu be bandiongere ku iria kogwe ni mantu masiasa te mantu maku kapa kwenda gutedia Kenya arikiritie ati ene ithi barabathiaga mitundenia nthiguru ya Kenya batikienda kwendaendamia maguri mamitue no nuntu mwanka wa 2017 wana bakwendamia batoro bona mbecha ciao nkinya thaino ona 2017 muntu mumale okuma mutu na unfortunately mbesa yu gwatuka thirikari kana enkera miras kana NAD iria up to an including to debatariwa kwa untiye bu miras bo bagetekereria kinya kuga riu benenkania mitunegana antu 250 asale ugu kana difference iwe ya ugu bakari wata na ja 2017 gagitaga siasa still bataye bakuliwa kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi Muriri kiumbe wa giti kia useneta kaunti ya Meru Kaberia Rimba noritie akaribaruirirwa rera kumwa kura cia useneta kithurano nekizite akiaria Kaberia uria niwe speaker wa mbunge ya kaunti ya Meru ariuga Meru na mono ruterero rwaruirirwa rera ni ruro rumeri bonene ni mpanga ya mpara ontu buria akwithirwa akirwana na bu atonya kirigiti giki kia useneta mawira kirigia na chikinya Joseph Kaberia Rimba urokumerera matagite kia useneta ja kaunti ya Meru na tigiti ya mtu kiumbe na akindetie ndionga yawe ntereze kairune wandine rwere rwarera o amwe na marinya wandine akirwe na ari na gutirimana na magiri ja kari na aria gwetete ate kaunti ya Meru rumeri na mathina kathumba ni wagi wa mutumo umwe gakiri mbunge ya Senate ene mwe ni roji aya kwina thine mbingi muno roji no ketha kutina roji antu lazima bariwe ni mpara na kwina mpara muno na tia yake kinya kaunira ya mpetete bwan nari mbari aya no thina yeje ni ereo weta saindire kia aguna area sentiment kwina thina pia roji weta saindichi ya tigania west Mudhara na Kianjai tericha Rwanda pia kwina thina roji ndagwana andia nkairi tauni de mwana wenu mpete nara Senate ndithia sheri njia iri kareta mbechi mbingi dene Meru aja Kaberia nkoroki na ugete ate mawatho jaraja gutumirwa kithirikari nene kureta kigina kithirikari cia matura ya teageri gendukira ugete athuru akageria guteta ni kenda kaunti ya Meru ikagunika ni mbiye ndatonya nara Senate no ntumbiye formulary utumika nao ya kureta mbecha ndene kaunti formulary tethongi muno na nkareta ugaruruku kenda formulary chenjua kutuike bibi utegerwa tunene bwanthi inge tuita land mass tutegere population density uinge bwantu ibu bwatumirwa kugambesha tunene bwanthi no ntu ategera
kaunti onto ira nene na ara Marsabit na inge ichi kuona mbecha inene saindi Meru County na Meru County ne kurita mbecha ingi na ara kethirika no rite akari kumuririkana ithurano ne pamwe twetete na kumwike ngugi ni kenda gatwika seneta wa Meru onto anto aba ingi baba kuromba kura beta na lami na barabara ngari kina bati yakire antu wenda wa oni na nambe kire athoni bakwa antu kwena arua ndibakethie ndibarikane ndiku tariki 9 mweri wa 8 mwaka yo twetete mbere kana ndathithie buthuku antu betu nkaromba kura seneta na ntiromba naona kiama no kiriku kiama yakwa ndenda kiama yakwa imurungu kiama yakwa ibabwe bure antu ibwea na ndauwa ndiromba rwano rwako ruri ibati rimwe tu no nto ibati naro inkwenda kwimba Meru na kwirigira Meru County into birabike ya Meru County bitika yone amba bitumike kire antuma Meru County kire maendeleo Reporter Weru TV kuma keborutine kairone wandi na dwere rware kisone kebore mbeta mawera kerigia Mutongeria wa Nthiguru Kenyatta nethiritwe akiringithania gwitia kwa maguri ja mutu na siasa cia kithurano akiariria nyomba cia Nteto ntukuyanarwa muthenya kuma garone ya Rais muciene jwa Nairobi nyuma ya gikaro na ene ithibia mutu uru augite ati ni untu bwa kumakania kuona kagita konthe kiri kithurano kinene gya kwiriria maguri ja mutu ni kajethairwa jagitia Rais akiaria nkurukini amenerete asiasa baria akuga ne bagutumira gwitia kwa mutu kwiringira ndebe akiuga ni umwe na kuthekera Kenya baria bakwethirwa bakira thina kagitene gaka na aria nkuruki atumirite mitaratara mwanya ya kuthiria thina eje na kuga ati mutu jwa nkima jokiru ijire jokenda ugwa na chiringi gana rimwe ndukene kwambiriria ntuko ya narua PHINEAS IMAANA na rugono ru. The mantra of my administration is that in the fog of a crisis, it is always our view to view the crisis not just as a danger, but to look for the opportunity that exists within that crisis. Kumania na ngarama ya uturo iraithirite nindi kioneka kongeleka urantuko ikwithirigwita mutongeri wa mugongo Uhuru Muigai Kenyatta nethirite akirita rwario kintuko erwari kendo tira nindi mathina ya kwithira ya KINYA na mukenya na kuniyirwa ingarame. Stimulus package lowered various tax regimes, lowered the central bank rate CBR to 7.25 from 8.25 so as to prompt commercial banks to lower interest rates applicable to their borrowers and thereby availing the much needed affordable credit to micro, small and medium-sized enterprises across our country. Kiaria regarone ya Rais arochemanitie na biachara nivi vya mitu nethirite nende atumira kikinya maguri ya mutu kwethira kina makuma nkurukia chiringi maana ili ara kilo ile cha mutu nende kethira ikiura wa na chiringi ana rimwe. The price of unga has, as per previous, shot up again. It has moved from a price of about 100 Kenya shillings to 205 Kenya shillings currently. Manto yege witia kwa mauta ni onto bonge thirite akiweta werapo kwetha kinyabu kiringanitha kwa na thine. Because a responsible government cannot legislate a culture of corporate responsibility. And neither can we police the social ethics of corporate citizens. I do request all of them to see their role as a partnership. Uhuru na yukiti kanyaka kinya kwariria manto yegie siasa kukumira kire manto ya ngarama yoturo arauwete ngarame ithaira nindi kioneka witia kaingi ratwika itene ka siasa ontobra kwa kinya siasa ibatumaira kanyaka ukwiringira ndebe. Indeed, every election in our country has attracted an unga crisis. And in fact,
At times it seems to be engineered. A connection between unga and its high price and elections. There is an obvious trend between the manner the price of unga goes up and the tempo taken up during elections. Mutongeria wa kiama kia Kenya na uria niwe munini wa Raila Odinga akirikurira giti kia urais na ngwataniro ya kiama kia Azimio Martha Karua muthenya jwa ntuku ya narua na ethiritwe agicokera rutere rwa Kirimara kiri ndiunga ya Wentere cia Kirinyaga iria nio kaunti iria aumite. Karua ariuria akenya kuba kura ni untu bwa umbani bwa mwekuru kwethirwa agikuria matura. Kagitene ukau nawe mutongeria wa Kenya Kwanza William Ruto nawe nethiritwe akiriunga kaunti cia Makueni, Taita Taveta na Kinya Kwale kwiringira ndebe kiri ndiunga eje Ruto nethiritwe akiuria kariba kaunti jiko mwakanya gakuania Raila Odinga ria muthia kenda pethirwa bagikuria uchumi. Munini wa Raila Odinga rwirone rwa giti kia urais Martha Karua na yariungite kaunti ya Kirinyaga kugeria kuthurania kura cia giti giki haria nkuruki aromberete kura baria bonthe bagochwa ite mwanya na mwabure jwa Azimio. Na niko hapa pia Kirinyaga kusunguka kuomba kura ya urais na kwa viti vingine vyote. Na nimewashauri kuchagua wale wameonyesha ni viongozi na wanaweza endeleza kazi kulingana na sheria zetu. Watu wenye uadilifu, watu ambao wanaweza aminika, watu wako na heshima. Na ukiwa na heshima na watu utaheshimu mali yao. Nongerete Kenya erinjare ne injega cia mwekuru. Wamama wanaelewa kugawa sana. Hata chakula ikiwa kidogo na mgeni haukutarajia apitie, hiyo chakula itagawa na hakuna mtu atapata yake. Kwa hivyo mambo ya usawa iko karibu nasi. Mambo ya matibabu iko karibu nasi. Mama ndiye chief nurse kwake nyumbani. Mambo ya haki ya kila mtu iko ndani yetu. Mama ndio anaamua vita ya mtoto mdogo, mtoto mkubwa. Kukiwa na vita kwa nyumba, mama ndio anarudisha watu kila. Kagitene ukau nawe munini wa Rais William Ruto na ikite kampeni chiawe kaunti ya Makueni na kuriunga Makindu na Kibwezi aria arerete goro ya uturo. Ndio tunasema kama Kenya Kwanza, kupunguza gharama ya maisha ni kupunguza gharama ya chakula. Kupunguza gharama ya chakula ni kumsaidia mkulima. Lazima tumsaidie mkulima. Ile mbolea saa hizi mnanunua shilingi 7,000, tumesema tunapunguza mpaka shilingi 2,500. Na mbegu tuwapatie ili kila mkulima azalishe chakula ya kutosha. Ndio mkulima aweke pesa kwa mfuko na tuzalishie chakula ya kutosha, kila Mkenya aweze kulisha familia yake, ndio tuweze kuondoa matatizo ya njaa katika taifa letu la Kenya. Kibwezi, mnanielewa? Ruto nkurukine atonyithete siasa cia Azimio ona kwariria kuga Kalonzo Musyoka kairitwe ni Raila Odinga. Kalonzo ameteseka, hajateseka? Si alimwambia ati amuunge mkono, baada ya miaka 5 ataunga yeye mkono? Si Kalonzo ameunga yeye mara ya kwanza, ameunga yeye mara ya pili, mpaka mara ya 3 Kalonzo akasema hata mimi nitaonekana mjinga sana nikiunga huyu mtu tena. Lakini sijui alimfanya nini Kalonzo tena. Sijui huyu mtu yuko na kamote, sijui yako na nini. Sijui kama tunaelewana. Nikasikia tena Kalonzo amerudi kwenda kufanya nini? Kusupport huyo mtu. Sasa nilikuwa nafikiri watapanga vile walikuwa wanapanga. Lakini hata wakati Kalonzo alikubali, akamwambia hapana, uweze kuwa running mate mpaka ufanye interview. Si alifanyisha Kalonzo interview? Imagine, mtu amekusupport mara 2, unakuja unamuweka kwa interview. Eta nambere na kurumira Nteto chioto cheruthe mwinchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na Nteto nkuruki.
Naitwa Chris Marete, chairman wa Meru Potato Cooperative Union, director National Potato Council, lakini nkuruki undi mulebyo ikwashie. Ndikinyakiri task force area ela formirwe His Excellency Peter Munya niye gatutetheria kithinire chionde tutwiri ikwashine. Chaulea Peter Munya ombete gutetheria sector ibingi chiolemi turi kagita gitu gutetheka turi arimbe ikwashie. Na Minister of Agriculture Peter Munya leo tugatetheka kiri ikwashie. Na ndi tafadhali arimi bau nonto itwanetwe kigerio ni atwija kugwa na ibuiji tukurukirite wasiri baba inge muno na batatu tethia na ndi ndi twitite utetheka karia ndi gakuina ina ho arimi betu ba ikwachie tafadhali ulikana itwake record storage kusisi Peter Munya na kuinenge ili on process ije ya uju ntugi ara deep tukwakero inali no you know Minister of Agriculture tuchoke nande Peter Munya na ututhiria mantu cha pairethera kana mbeniko kera Raila Amolo Odinga na Martha Karua tuina assurance ati Peter Munya akethoe waziri na ikwachibi yetu mituru ikathira. Inawezekana leo ni leo. Remember the champions of the football season? Well, forget them. Forget this. And that. And forget these guys in those jerseys. Because a brand new football season is about to kick off with over 7 leagues and cup competitions, plus a World Cup. GoTV is bringing you bigger, better football. Stay connected to GoTV for the best seat in the house to non-stop football action. GoTV. Love it. Mbetagwa John Kireria Mubobia MC wego G2 onti mbere ninguchokeria Mulungu nkado nuntu bwago mpakanya gautongeria ntubego G2 miaka 10 na ninguchokeria ntubego G2 nkado nuntu bwa mpakura chiao na kagita ukinya kairi ninkulomba mukali wa ego G2 tariki kenda mweri jwenana umire rukire mapema wejo ndingire kureku kenda twendereithia ngugi atukinyitie tuendelee gwakirana beto ba ICD classes ya tuendelea wikira front date ya tuendelea kurondeka security kenda tumba kwithirwa twina investors baba ingende ni awondi yetu na antu betu bona akwendelia thokone injega tuendelea kurondeka barabara ndeni awondi yetu tuendelea gwikira ndunji na gukirio limi bwetu na kurondeka igojisti kende rwele ntura injega ya kuleta kinya investors undiromba kula na kiama kia UNDA kiretongetwe ni Mheshimiwa William Samoei Ruto ninkulomba ntobego jisti mwekuru mukuru atanabaye na alibachia tariki kenda mweri jwenana umero kire ulingire John Kireria kureku kula kwa Kireria usawa kwa wote yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonda bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ethimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Amero mueni mumero ureteri tata ni utatania ibonto batwe nduki embethi tokwata mbaru mitheka lenture nekienda angavana wa county ya Meru mwaka yoturi ni onto bwambi ari na njendra batwe na twete wirane atira ukirio tamanduni bweto turi ya Meru muno ukiria talanta ira cionthe simiro kana sie wa kindu kiempolo una kinyanto beto barakuru barabomba kwina na kinyako bwithe matinda na atakethia mantu ya atira county ya Meru isio bionthe bia mbunge bire na recording studio nikienda ndwimbo cietu ira cia kiontweire cia Meru ira itarekondero irekondwa na kinyacio yo video nikienda tonania nkanyeto turi ya Meru una muno ukiria cio birabire mashinani mwankabitia kurauru ibonto oni litata keke na bange tokuwa tothure lenture twikorie onto lenture ni nchambe mwinge na uni oturi
Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha ya familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Bitawa Mheshimiwa Ayubu Bundi, DMCA wa Pothugucia Gatigati na Kirimbunge Meru Bithondithe Minority Leader, undi murimi wa kawa. Batu twina reforms nyingi muno Wasiri Munya miaka iri ya Minister wa Agriculture atuthithiritie. Thirikari ya Simio ni yatangazire yuga ndene miaka 5 Minister wa Agriculture akethirwe muntu eta Waziri Peter Munya. Kwa batwie ndene miaka 5 Munya Minister wa Agriculture antu betu kwa bonete mbeche cha kawa family chenu itongome uthomithia na benu nikenda bomba gwita na mbere. Kiwanda kile antu betu arithi bang'ombe umeire gitirambire gwita ngugi. Niribu kwa ira kire shilingi 45. Kiambire gwita ngugi rina meri ari omba ukinya shilingi 70 kana 80. Kwa murithio ng'ombe ari ntukwena na iya na kuona faida. Na nko muromba atire nikenda nyo mansera yetu yo urithi kwa ng'ombe cieria ciombo kinyanira na manto jabwa jonde mbwira ati Munya Minister wa Agriculture manto ya akinya na kwa wantu betu ba Meru Pathrakanithi Embu na Mount Kenya yonde anko buromba turingerenia Simio kura nikenda batwie ngwetu yo urimi yomba gutufaindisha ndene miaka 5 na ndi very sure kuringira Simio kura yumwona gwikira mbecha mukora. Inawezekana, leo ni leo. Urathimo uritingugi bwa ichunche bia kubia mwire turiongere Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongere Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata Nteto nkuruki turingire thimu gukurukira namba 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Noe ngavana uria kurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwairi. Gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki. Thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Kana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bigia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukona barabara na tukona maendeleo yote na mbele wao. Leo ya Meru. Kiraitu Murungi gavana. Turado tasaroli lava. Nantiri na tata nantiri okaramba nantiri okakundu kiboyo kemwe. Kinya batu tole tie batu ko anda komba kuona kana roi. Lakini nikura ile kuona roi. Nikura makala, ikonya subuhe ngoko, kawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa. Kuta ukolia. Tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria. Gavana Kiraitu Murungi ageretwe akuruka na etikua. Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi, Kiraitu Murungi Meru.
kugwata ugeni oringi kiri Nteto chetu cheruthemwe tugicokera ngikuririkania rwarire turantukana rwa turi kuria ni ukuthugania thirikari nigitite bwa kung'ana kwithirwa igikaria mukenya kumania na gwitia kwa goro ya muturire ni ukuthugania thirikari nigitite bwa kung'ana gukaria mukenya kumania na gwitia kwa goro ya muturire itanambe na kuthokeraniria na botu gukurukira namba SMS inya kibugo 321 na tura tuthirite tugikuretera mibango ya mwanya na kinya Nteto na njira ya mwanya ndene ya Weru TV igitenerere kambuike imwe kwa imwe kiri studio chetu tuthe tukigwatanira na PHINEAS IMAANA atwikia uwange. PHINEAS. Tukethra tukigwatanira na PHINEAS IMAANA nyuma ya kagita gati kuraja tugetegera rugono rungi ni ati town ya Malindi ireri county ya Kilifi ni imwe ya town Chambwa ireri na antu bandurejo chonthe cha Kenya na Ameru na Bokinya Bobario Ameru baria bainge kuma county cha Ameru na Tharakanithi town neze betite biashara na aria karaja baizekene na biashara ya wendia bwa mira amona mira biashara baba ba county jichio izirene batonyerete biashara inge mwanya mwandiki wetu wa Nteto Morgan tini akinyete tauni neze kwenda kumenya Ameru ba na biashara chao na tutumira riboti ya mwanya. Ameru ni batamburukirie mathagu na kumaruka nja kwao na gwitantere ingi inyingi ajanthe goroni ya Kenya gutira muru na kagitene gaka twagita rugendo na gwita mwanka muchine jo Malindi county ya Kilifi guchwana na Ameru bara baturaga nau na kinya kuringa biashara no. Naja inonde ikiathana yaneria tirimana na Ameru baba ujo ni Joshua na Joshua areti naja ni wendia bomira mwanya jo biashara Ameru na naja Malindi imbio tofauti ya biashara na Ameru itwethero twino tumiribo bwingi muno na either nyombere kwa ndara utintu kundara mbekete mbesa kenda mbea kuria renti ende nano mwanka muntu irutanirie wa sebu ne kenda ona mbia cie kuria nyombero kurara no nturwe ruongwa korea kuivo na muntu no asebu to mona na Ameru kinya naja Malindi imerabia mirana muguka no bigukuchaniria maguri na kinya thoko na mira etena mbesa ora no ntudhuruba irambe ya pio yori mbesa imbingi mana ya thatu watala mbesa ire tunduki kurwa na Ameru yontu yoronda aringaro athimunkero akiriuma ngiri thatu etunduki wake urangiri thatu na thokone we yake okibandene ukendia thuruba mana thatu yau no ngiri thatu kiaturia kwivo kinya ku no kwina challenge kire mantu ya mira loko kemera tika kithuki lakini kake kale zaidi customer bangi bakaramwigura mira kwa tukimuka bakwenda kuria imbio tomete mira mira kera niire nontu na mira ni anjirio ta Somali ndere mira teta Somali mira ni rengia nau na ndo bangi bakomba kwa fondi kura mira lakini dhayo mtu na market zaidi itekwana nao ithira mapema sana tonto arakunda Mumeru aretera no mira agwetana wanio baba bange baringa kathioro ujo nawe ni Alex Gikundi kumantere chatigania mubiashara wanduka cha adwea na Gikundi na gutwathira ni kinontu aringira kathioro na ambiria kuringa biashara ingi itewendia bomira bito ma biashara ethira isa na Kilifi County nonto ba tourism na tourism kedha irende sana na oge akoilia kengo icha mira pia na mugoka irende sana so na oge ilia Ameru aba ingi no ba de tabro ino bari no ke oge otegera rotere ne rungi beru tere ne ru gochioni kauki sana nonto ba gwethira tayari ibaba ingi ba kureta mira na area bate nambia nonto ba tourism ro irende na biashara bro irende so irondo ne anto gwethira ndiro tere ne mwana bange
pindetu kumerinyene rimwe ikawa nani banjiri biashara ingi ambayo itofauti nabo so ndomba iko marketing ya kwa bra kile miru bra bangi bagite na bra bangi bakondelea ngocha waka like contractors na bra bangi bakondelea kurama plots so inkona tukaritanira ngwena babo yano tubakwithia bam promote ntu demo wenzao pia. Irene Kagweria nawe kuma Ntereche Kianjae ni mubiashara wa byakuria kana mama mboga. Ugaruruku bomaguri nio thina iria nene buru wa biashara baba kurukaira. Nkuruki into birabendagia biumaga o kuma Taveta untu bura butumite kugiana goro yo kamati. Biashara itha inde na miaka 3 kuma ndikwambiriria na biashara ina changamoto nontu omba kwethira broka ethira wekura tomato kiumia ke to thoko kuicha maitaile kwa kiumia Thursday na Sunday nontu kuya thoko cha Taveta ku into bito biru Taveta omba kwethira Sunday tomato ikura ngiri 3 goke ya Thursday tomato kethira witerenge ngiri 3 na maana 5 ngiri 3 na maana 3 ouende china changamoto nontu ethenya hivi ni kwachie biuma na Nairobi wiki ya bikethira pia rwarebo orangiri nyama na 5 ukiweke ya renge banda ntuko yele ke wite na maana 3 euro na maana 2 euro kuto na changamoto intobia kwethira biri pia bikena ma waendelea customer duare beye ke ya runene wa mura kento ke wite wa muitetheria renge ukwethira customer iba kwethira bakinungunika intobikaria interera ya bite kuthira kwa to kinyoti faida kuona Mumero aijekene muno ni untu bwangu ataniro irekaga na amero ba Malindi ibaibangire bachiuthurania na gwika gikundi kiao na Josephat Mutethia ni umwe watongeria bagikundi kiki kia amero ba Malindi. Amero katugwatanira kuno pio ni onto bagutwika twina umoja bura itombaginya kuruta biashara cietu kuno onto mji wa Malindi mji wa biashara turetete kuno ano mwanka twiki tukimo tukita biashara ya bonto twenda kwenkarinji kinyabara no ba Imero na be bambiri kuta biashara wenda wa Malindi ikenda twidwa twiki tukimo no moja ba twidharo twina buo tuketha twina umoja bumwe kenda mwethiro mba kwithwa ina thina fulani twinthe kumba twika twa mutetheria twatethanye twinthe twatwika timu ntumba kumya muno twikuno nari umwe kuma Miru etu. Mumero augaga ampu marengatire muru rira etete gwichira mugate jaweza ontuko na ngerekano ni aja muchina jo Malindi ara amero baba inge baigwatirite biashara cha kwendia miraa mugoka ndukene andwea na biashara inge inyinge. Nkiripotera Weru TV kuma Malindi kaunti ya Kilifi Mbita Morgan Weti. Katugwatanira na PHINEAS IMAANA oringi kiri studio chetu ndene ya Weru TV atwethre agitwikia wangi PHINEAS. Wezana Maureen na mutegeri nende tukethira tuketana mbere ni ati kiriro no romangabana nende baraba kurikia kibindi kyo ni rio ari turithira tukela kia ngabana wa county ya Trans Nzoia gavana Patrick Kayemba kiko kibindi kyake kibili nyumeke kwithira ichala wa na kiama kia phone kira kiarinde ne yakoda kuringana nwene ndine thiriti ya kiumba na akirimanto mwanya ya rio rimi na kinyo kirio juma dene wa county wira indene ya Ruterero Western na kwithira kinyeta kiocherwa kombecha ya thine mwera ne ndithirite kirumaira uwiti na mbere na kinyokura kwa county murigeto Nteto Dennis Mugendi au tumenye biachio. Governor Patrick Kayemba wa kaunti ya Trans Nzoia athurirwe mwanka jwa 2013 ni akari na ona kairi bamuthura mwanka jwa 2017 na thai etiti kwa retire nikyo tukwenda kumenya nimbio abangite uturone bwawe bwa gisiasa. Aria thirana retete ugaruruku bunene bwa kiwiti na mbere kaunti-ini iji ngerekana gutigira mishita gitare na ingi ona kinyamatura na kuthongomia aria ekirite matawa ja gutigira kuri na ukaria bwa kung'ana. We've made some strides. The first thing we did when we came in the office was that looking at our main commercial area, Kitale town, it used to close by 7. Because there were no street lights. People are being mugged. So we put a program in place where all the street lights in Kitale town were fixed, and we have high masts in some heavily populated area, and every market center, however small in this county,
either has the big high mask or the small high mask. Kiri utongiria bwawe Gavana Kaemba aliuga no kiritie uturukinya bwa antu babethi ona ekuru ngerekano kubambithiria sako inyingi na mauntu jangi na nathithitie witina mbere butiumba ikwathirika bunthe ondiria kuwa kuri na gitumi gya kung'ana kia thirikari cia majimbo kugwatwa mbaru bwega kurio guciongera mbia cia kuthithia witina mbere. Corruption is a national problem. But some of the views out there is like governors invented corruption. Governors didn't invent corruption. Corruption is a scourge that is like smoke. Smoke, if you have smoke in this house, it will touch everybody. So put off the source of the smoke and people breathe. So governors did not invent, and we are working with people who have been in the system. So as we fight corruption, it's not a county issue, it's a national issue. Ikomi ariuga na rikitie rugendo rwawe rwa kwithirwa ari ngavana miaka 10 na arira baria na bobona gatoka uteu buthithikite ni batonye gitine giki kuonekana kethirwa ibia mabaka aringa. 10 years I've made my contribution. Let's give way to the others to make. Because after all, those ones who are out, some of them want to come with the miracles. We are waiting to see the miracles. Maybe they will benefit the people. Yeah. But once they hit the ground here, the reality will catch up with them. Dennis Mugendi, Weru TV, Mushini Okitare, Kauntine ya Trans Nzoia. Ayubundi uranende withirite ari MCO wandi abuthuguti Central kwa ibindi biele na tumiretie we ate kwenda kibindi kibithato ye MCO wandi MCO uranende withirite kinya mutongeri wa baraba kainde ne ambunge kuna umbere ari mutongeri wa baraba inge withirite kinya kiwa nyuma ya kithurano kemweri wenana yakethira gita ndene ambunge account ya Meru na guchwa gite kia speaker Mwaniketo Nteto beti ntinyari kinywa withirite nende chimanakia na mutongeri wa withirite kinya ayimuringati na mwaki ombaru omnene wa minister Peter Munyana Ruirono urabeti ethirite atuturanirite ni mutongeria wonanagia kuojorwa ni nkero inyingi na MCA ure wenka kiumbite kugwata itibiri begitumi ndene mbunge ara miaka ya mbere 5 wathanine bwa Peter Gatira Umunya athurirwo gutwika mutongeri wa baraba ingi kana majority leader bungene county ya Meru na niwe mutongeri wa baraba kai bungene Kagita Gaka wathanine bwa Gavana Kiraitu Murungi kana wenda minority leader. Itukarite nthi na Ayub Solomon Bundi MC wa Bothuguti Central kumumenya na nkuruki kuthuja oritinguge bwayo bo miaka 10 muthingatano ara nande atumirite ati swagite kinya kiri kuithurano ni bibi bi mwaka juju ta 2022 ndaciarirwe ntura itwa Ruiga ndathomea Ruiga primary secondary ndathomea Bothuguti boys ndauma ndathomera ngugi warimu Moi University ndikuma Moi University ndaita international itawe ndene 3 years ndachoka ndaja Bothuguti boys ona ndathoma ndaitana 3 years no muonde tachogoria 1 year kuma unda yanda miaka 2 principal wa mbere wa thirikari wa Kanatha Tundi Secondary School are gwakaria takenda Ayubu au mangugine ya warimu na gwitonyithia kiri siasa itwagirwo chore wandene muno na mheshimiwa Githugi Manyara na family yawe ndakara ya party ya family yu na tokaranire gitara twakaranirie ndakaria nkimuromba ira kura na ndona no ngomba kwaria nanto ibompe shima na ndona ngwiritera wananchi ngui ndongi muno ndona nyauni ndenda gwitira wananchi betu ngugi no ntu twakaria tugitha ofisi nene muno nawe ofisi tutatonya na ndona ukethwo ye muntu mwaga na we mwana siasa ombotethia antu betu benu na imbitikinya mwanka ntu kwena aru intethete antu babo thucie gatigati na abo thucie yonthe na Meru yonthe 2013 ndarombere kura na ndikuromba kura antu betu ibampere kura na mbere ibwaga no ntu bampere kura ndi na accident nene muno ntomba gwita ndeta na wheelchair na kuma ndachoka 2017 ndaromba kura kaire antu betu babo thucie gatigati bampa kura triple ejiri na ndikuthurwa rajenda yanda minority leader gitikira nkaririte ntukwena arua kiuria kabiere nere nimbi mwa Bothuguti wa gatigati akarikanira utongeria bwa Ayubundi
kiri map ya bothuguchi ute muntu ungigomba kurenta institution inene bukiria technical na Marian University nontu into byonthe iwondine mwire ya bothuguchi gatigati irerungamirini ayubu nabo mwisho uni mpandithitie antu bakwa mibukando over 600,000 na imbandite mikanda mingi muno kou ngugira mbitirite antu mbijike boba gutura bwa bunthe bakona mukandamia bakarikana ayubu bona mubukando bakarikana ayubu bona university bakarikana ayubu bona technical bakona ayubu including ande antu bali kwenye nyombe muyi wakwa neto ayubu ndi Solomon Kurukini tuendete kumenya umbani bwa Ayubu kirengugi yawe ja mutongero baba inge mbungene kauntini ya Meru. Nyokaria na heshimiwa baraba ariyo gitareu ngwitikia ndethere wande na very good working relationship kuma kingavana na rutero rungi na assembly tuomba ku Milan na mbuge itwanenka yara heshimiwa award million 25 na on above of 25 million ituomba ko ba matinka tukabaturi andoje itego tarwa ke 25 million tukathomithiana award ana baire ko to ya scholarship ana 90 they very sure that kithirikari ya twarenio ndiandari majority linda ituomba ku budget mbea cha mwananchi na mwananchi mbechi gakinyirika na umbani bwawe ari mutongero bara nini mbungene oyu uni mbithire twende musene jwa mbere kumurika mirandi yonde ya thirikari ikuthithia irete kwambata na sheria na nara tukuona mbecha mwananchi ikaurira koguo ankwenda kuga challenging kuthiro ki the next round of minority rio keja a make sure ati atigete kumama gitandene kimwe na ngavana nondira bakara gitandene kimwe na ngavana mwananchi no kethirwa ati kuona ngugira batiwitirwa ni twendete kumenya kethira kuregana na thirikari ya kiraitu murunge igutumite wadi yawe ya bothugutie kaga gwitina mbere na Ayubu agicokia ndo kwira ki town cia centriment cionde Katheri Kithongo Kithirune Mpuri Katembe Kariene Charia Mujwa tauni cionde na Kaguma tauni ya Chiekeri Kaburo itauni jiri na tauni u iwondine kwa ile tauni ya Gatembe na tauni ya Kariene koguo no kwathikithana na ngavana no ba kwithia maendeleo ya maingi muno nikenda ntikamutindike na inya na kendeja gwakwa ona bakuga mwaka jojo Ayubu na arigaririe baba ingia kugite gamba na gutumira gutigite agachwa kire ithurano be mwaka jojo 2022 gitumi kio gambi bobo nikiriko uni tuyende support omunya muno na itwambirie safari ya guchwa gite kia ngavana 2022 na twerantu ngavana munya Ayubu akethire deputy ngavana na mbete buge riakwa remera gukinyanira munyetherwe ngavana indonere ikethirwa kiunie titongi muno bitaguchoka kuromba gite ki MCA na ki youth ndai na bondi utigira nderia bambira kuromba bambira mba support na ndabera nkapa support so ndauga nyagwa twika ndeje ngi ukurega ukinyanira then kwethwa kwina mana kiuni ura ndere youth bara bangi nabo babenda kuromba ite ngatigana gitigu nikenda bomba kuromba kethwa nkibaingiria bu kwao ndi very sure 2027 nkethwa ndi siasene ende tegete ki MCA ende biu binge bireguru tutapambana na wale watakuwa hapo na tukienda kumenya ni mbio yongwa bangite kuthithia kiri miaka 5 ijite au maruka siasene mbere yawe guchokera mwakene jo 2027 katikati ga 2027 betete kwa murimi kunkethwa ngita na antu mantu akawa mbaitane mantu ya avocado mantu makandamia mantu pamba mantu pyrethrum na mantu kurithia ng'ombe kwou nkethirwa uni nkichangiaga positively ki maicha ya mwananchi nayo eje niyo ntumiri Ayubu agutigira akariba bothuguti atongeria na Meru mbere yawe kunogoka kuma siasene kiri antu ba bothuguti na bunge bara tukarite nabo na antu ba Meru County bara bakarabente ga TV ne Weru ntimana baba inge mono bambiri tukuona TV ne Weru bange bambira Ayubu Weru mbwire ibwega ndi very sure ntariki 10 nkethwa ndi na nafasi ingi ya miaka 5 ire ejite mbere mbeta kura cha 2027 kubwitira ngugi aswa mono ngugi ya uremi Ntinyari Kinywa
Nteto cia Weru. Nkatho cia mwanya mutegeri ni untu bwa kugwatanira na bautwikire nteto cietu cia iruthemwe indi PHINEAS IMAANA na tweterete kiri rutere rurungi rwa studio cietu. Mbita MAUREEN Kinya muneneto mathithio. MAUREEN Kome. We mutegeri no ntuba kwithira witite na mbere kuwatanira na batu Weru ari no ya wira nene ati nindi irwe tuketha tukiarakia na mwaria wa thirikari wewe ngwa Colonel Cyrus Oguna, karibu sana. Tuketha tukiarakia mantu mwanya yegie we mukenya na yara kwithira yutonga kinya mantu yegie maguri ya rethirite nindi akirikana yake nama tukenda kumeakithira onto bukethira bwekarika na mpwe na kinya ringiri president kana mutungire wa ndigona kwithirite akiwa mauriane ndi yethera gita kia muno kaitene kara siasa chikwithira chiu kinya nonto tubatire kwithira twetera ofora miaka 5 yana yange maingi nindi tukethira tuyarira kinyume kaita katikuraya atunoke nini ende ugathire mitambo na kinya chiuri byaku no ithira ituma na twabiurio wandene ya Weru TV.